WeruTV. Ithurano 2017 risiasa imwekwemwe omena ndene. Mutigeri wa WeruTV ni bega sana tupokithira gwatanite nani kire mubango jwa kithurano 2017 ne ntuko Jumapili na wethira bwa ntuko Jumapili kwambiria thaa 3:30 ne mubango jwa kithurano 2017 kango gwatogeni antu aromba ondhomba kwithirwa ri ndene ya mubango jwa kithurano 2017 ithurano binini bikuthira na thaa siasa ikwambiria kwata mwanki no Jubilee na bo bambirite ku launch ithurano bio campaign chiontu kwena arua na mutigeri wa WeruTV tukitha tutegera mantu ya ithurano binini ni kwithiritwe kwina wasiwasi kire ithurano binini na ni kwithiritwe kwina national delegates committee meetings kana ni kwithiritwe kwina micemano ya jumbe mwanya ya biama mwanya na biama kathomba ni bireketie kwendos kana kuwate ni bikuwata mbaru mutongeria wa Nthiguru Uhuru Kenyatta gutaro rengi ya mutongeria wa Nthiguru eje ni bega sana tubagithira gwatanite na karibu sana kire mubango jwa kithurano 2017 na mbere tu ambiria ona rono rubwithitwe ni Eston Gitonga rwegie ithurano binini na arwiri ba itekiumbe kwithirwa bakethirwa bari thina kana kwithirwa bakethirwa bakiretera wasiwasi antu abaromi na biama na nikikiuria tukuria ntuko na ruara nena ni ukirukira 40321 namba yetu ya SMS ndenda kuria kire kithirwa no kuthwania arwiri ba itekiumbe bakethirwa baikira mutobu nene antu abaromi na biama tonero no mbere alafu tuchokere. Ithurano binini birekete na antu mwanya guchinda ite mwanya biama mwanya biria bagatumira kurwira ite mwanya na baria bachindiro ithurano ne bibi binini baingi bao bairungametie ta arwiri gite kiumbe te baria akibachindiro ende kinyakariri ite mwanya ibombete kwirungamia ta arwiri kiumbe ndene Southimenti mubunge wao Kathuri Murunge na ombete kuga ate kurungamana kiama no kireko ende akarungama independent aya akaomba kurwira gite kiu na Dr. Shadrack Mweti uria ekiamene kia Jubilee mubunge wa Imenti Central Mweti iria kinyawe na ombete kuga ate thirwa ekiamene no kireko kire kithurano kinene kia mweri Joenana na mubunge wa Bore Kinoti Gatobu na tomeretie kurwira gite kia ungavana bwa Meru ende ate kiamene no kireko unitejete na kiama mbejete independent candidate bekite mawira ne 10 ndene ya kadi yeu na ndenda bwike kadi yeu nywe miaka 5 bondura kwa gavana wa Meru butare mawira yawe 10 butegetha nkuja ingia tisa sawa na bwita buthome bone manjandite ndene ya Bore ijo nkwaidi nkathithia ndene ya Meru yetu na impije manjo jakombikana Murungu agatumbanira au agatirimana na senate Kiraito uria wikiamene kia Jubilee ngavana Munya na kiama kia PNU na Kiremi Mwiria uria wikiamene kia maendeleo chapchap na kirigite kia senata Mithika Linturi na irungametie murwiri kiumbe gutirimana na Mithika Linturi wa Jubilee na Mugambi Manyara wa PNU na Jiji Thuranira wa maendeleo chapchap na murwiri wa gite kia murungamiri wa ekoro Kawira Mwangaza uria wachindirwe kia ithurano binini bia kiama kia Jubilee ni Florence Kajuju igukwerekana no irungamie murwiri kiumbe tayo independent na ntukwega Rais Uhuru na ombete kugwatwa mbaru kiama kia maendeleo chapchap na Kenya KANU na Kenya Progressive Party na kire arweri ite baba bakwirungamia independent bane amwe na akareri ite mwanya no bombe guchinda ite bibi na bateke amene no kireko anto bagetekaniria na oritingo gebwao Eston Gitonga kithurano 2017. Mutigeri wa WeruTV ni bwega sana ntubakwithira ugatanirite na twina ronuru ni ruo tukwariria ntukwena arua kithira arwiri baite kiumbe kethira bakethira baichumbura bunene kiri ithurano B kana kiri campaign na muthiene kiri kithurano tariki 8 mweri Joenana mwaka wa 2017 kethira bakethira bari wasiwasi no ekariata kethira bakethira bari njukiruto no ekariata kiri antobaro mina biama na ntukwena arua kiri kithurano 2017 ni beto ntukwena arua twina mheshimiwa Mithika Linturi ni mbunge wa Igembe South na ni murwiri wa gitikia senator ndene ya county ya Meru. Karibu sana mheshimiwa. Ndina mheshimiwa Jiji Thuranira ni murwiri wa giti kia seneta ndene ya county ya Meru na ni murwiri wa giti na kia maendeleo chap kira kiriketie kwendekethia mutugeri wa Nthiguru Uhuru Kenyatta kwithirwa akithurwa woringi ya murwiri wa giti kia urais. Karibu sana bwana Jiji.
Na ndina murwiri wa giti kiumbe controversial, quite controversial, Mithika Thendo ndani ya studio. Mithika Thendo ni murwiri wa giti kia o senator na ni murwiri kiumbe kana ni independent candidate. Karibu sana bwana Mithika Thendo. So bwana Mithika no kuthwania ba Mithika Thendo bakethwa bari anything kana any bone to break kire kithurano kinene. I think okay affair uba kanyanka ibwa mauntu yo baba ko expect kuthithia siasa bari independent ina kiri kiwanja kina players panene muno players panene in the sense that vyama kana vyama muno bituma kaira kiri uringi kwa kura nonto bambi nonto wambere kwa ya power na kwa ya power nonto kiama ni instrument ya kwa ya power era power ya kwa ya political parties ni kenda kiama kiu kienta into a covenant na ringiri bo kura nakyo nonto bo bathithiria mauntu fulani na nonto ba structures ida sire onde ne wamana cia wathani kiama nonto kinyamu kinene na gikari kwa mpangi mianya nonto bakundumia mwananchi na njira mwanya iyo nto wona bia mabithira bira isi muno kwa ya power na acquisition ya power ni ituma ika kiama kira inya ingi ya mwanya 1 inya yo form thirikari 2 inya ya kulevy taxes kiri mwananchi na kiri wala na pia kikweria kumeki sure kiama kia kwa power kin authority ya kumeki sheria kwina mtu kiumbe wengwa. Let me explain. Eta pole non tu lazima nditane manto mingia Meru bawate. So kankweleza bro kiama kithithacia na nyare ongu kwira kiama kia kwa ile power kikakwaya power ya kumeki sheria. So kwa into kimoto aracia kumeki sheria kulevy taxes no kuibwa na kwitha kina authority ekwathana kwa maunto ya kiriga kwa kiukari atiri mheshimiwa kiriga wako kari atiri no kuthwania ba Mithika Thendo barani independent. You know I'm trying to lay ground kenda antu belewa basis iranka chocho very fast. I don't answer kiuria ka yes or no that's not my training na uramba kanya ukathikiria ndamba kuanza bwega na ibon kweria kenda muntu elo no twinde tu kwalewa gwetu tofauti so mpa 2 minutes mbere yo conclude. Okay. So leo mauntu ya kuthithika ya kariu nikyo gituma muntu elewa kiratu ile wa kiratu wa sovereign power ile mwananchi ile chwa kikatiba yetu ya Kenya na article 1 nonto ni mwananchi uria nayo political party ke abwariria ya brava thithiria mwananchi akando that sovereign power kiwe na nikenda chama kiuna brava thuriro ya exercise that sovereign power eke mwananchi. Now, bangu enda kuwa ni atiri. Ukiailatia mupangilio yuburite ya yukari. Inkwenda kugwera haumegetha ingwe njumu muno. Antu independent kuendi through turbulence. Siasa rekethereo nondo nte kuona ora mwananchi o Kenya akaomba kuenta into a covenant na muntu umwe, for example muntu umwe amwitikia noe ukaomba kuritangwe na musovera solutions yawe nonto atena structures uyo baraba bonde bari kwenda kuthira baishwa itena na independent. I respect them. Ni right yo kuromba kura ni kwenda kuelewa in the context that tangu abatibwiri kuringirwa kura tangu abatumba kwathana lakini yankuwa kuketha ku very difficult itebira inene yonto tuwe for example kutekia governor kutekia president kutekia senator kiroko kwa very big area kuconvince mwananchi ukuweta through that area kutuike aumba wetikia muntu umwe atina any other structures yo musapoti ura aumba murita ngwe kwega. Okay. Mheshimiwa Ruati ubati wokia mwoko tha itayari mapema. Kanda kile mheshimiwa ndo katiba is very clear. Yeah, akuwa ni right. Na katiba iba wamevivile 2010 constitution. Na
bekira independent candidate ile one of the nyamure katiba mwe ile kwa tukile political parties other than political parties kuna independent candidate bomba Quran independently na tikangozo mheshimiwa no ndo sovereign power ni antu banenganera te byama na mwire kuitangoge te kyama kitangoge na no mo example ya mheshimiwa Katubu no ndo mheshimiwa Katubu ari independent mheshimiwa Katubu itangunya ngurugia Mithika Tegembe bure na itangunya ngurugia baba dhuru na tie neja pa mheshimiwa Kadhuri na Bakarithi na nande aenda kutonia ukadhuru independent utumba in fact mheshimiwa Katubu was closer to president than any models ngurugia Mithika Linturi maybe ndo katangulia itete na president kuja kwawe nyamura nune ikononia they were very close. Okay. Na ito kuna watakande bore was the youngest constituency. So inspiration ya kune yes, I can draw my inspiration from Kinoti Katubu. Na no ndo antu batamenyaga tukiringa kula 2013 what it means to be an independent candidate lakini alitu kuelewa. Na ito kumenya maendeleo jante kuru jate tawe byama. Ndo kuna kinyana ndi kuru ajinja kya makia kala yaka wetene hadi kya makia tonjubiri. Okay. Which was a big mistake. Tondu ndo era tukurande na mheshimiwa Mithika ni iu ya kwenda kuingira batu tukarongame through one party. Nyondo era kuna ndi Kenya. Tai Meru to independent candidate manajairi. Against around 45 banjubiri. Ingo na kumenya Mithika kamba kurana antu manajairi na timu ya kikari na antu 45. Ndio yote tukapa ito formula a coalition. Yeah, independent candidate both. Coming to that. Niwe coordinator wa county. Yes. Kile independent candidates. Yes. So he says that babu tena maso ira chinyecha wetera kile anto na kuona kupi. You know maso ya siasa Mithika ameaje mkaja mbecha. Lakini maso ya siasa nenda akili. Timbecha aki amana mbecha nenda akili. Nengo na kubera bai prepare to handle yetu independent candidate. Tondo ndio katakana ndi no mwe context ya South Menti wena mjumbe mwe wa Jubilee tuna jumbe batatu already strong candidates by independent candidate mheshimiwa Kadhuri Mulongi is a strong candidate mheshimiwa Mithika Linturi hada kuna ngiri 16,000 mheshimiwa Kimathi deputy speaker hada kuna ngiri 14 this combined force ya antu baba na bala bangi mbomo motara in the account na MCAs ngwenda kumenya baka mwivi batika kwa area anto na Jubilee mheshimiwa Mithika. Okay, bwana Jiji ndoko dhania bakethra bethi na kibabu kile ithurano binene. Okay. Pambe gishangia unyani kire ground yo mheshimiwa Linturi alire mbugibwa kama no kire WeruTV na tutagucokiria nkatho nyene ntwa gutwita no ntukwina station nyingi mono cia Kimeru mono cia radio ire itiomba gutwita ora gutwitaga free ryo bogaturingira thimu bwaturi bokwenda maoni jetu no ntukwina otwije ni antu bakai betaga. Okay. Na ndi thank you very much na igwaga kiria Meru no ntubwa kwithura bwije kira bukwenda this time na ontubu very important gikiure kingo chokia no ntu indiurukite Meru yonde na imbigitwe basis cha kuringa kura this time tebiama na uni ndigo ndi kiamene kia maendeleo chap na imbije antu bakindingira kura teka bakandingira no ntu kiamene kia maendeleo chap na baraba karingira Linturi ntegwetikia bamuringira no ntu kiamene kia Jubilee na baraba karingira mweti pate muringira no ntu ni independent candidate indiurukite Meru yonde igembe tigania imenti bonde ibanogi na barienda muntu kiama ige kiaga no tugi gutathia ku build that negotiation power lakini mwananchi wa kawaida muringi kura aliuga na kwenda kumenya ugo riu character ku we mtu consistent tugachoka nyuma na re umite mbere nyo tuika mujumbe wari u wareritaga atena ntu no onanagia leadership muturene jwaku agi family no onanitie proper leadership yumba kwangerekano njega no tugeja kuthuro tingerekano njega kiri utongeria inyoke jake makiriku Mumiru ati tayari gukuthura this time. So that means can independent be a chance. I'm coming to that. Na kenda correct Mithika Linturi no nto akwario ntu bwo gushindana na antu banene na ingwetikia kicho akiaria riu ringi akauga antu banene ibariku no ntu Mumiru na te Mumiru akimu Kenya wonde ati kwenda kuigwa mantu ja antu banene arenda kuigwa mantu ja manene jaria omba kuthithirwa no ntu thine ri Meru na Kenya ithine nene muno
na ni mbugi atiri oni ngwitikia utoria katiba itwete the same footing no to mujumbe rokeja na kiama no rio keja ari independent ajumbe bau bonde kulingana na katiba bakamatete uritobonga nene mujumbe roka umegembe south na ara mheshimiwa Linturi ari thaiji mujumbe roka umaburi kana south imenti akethero ari equal inyethero ari independent no ngi ari kiamene katiba ebekite revone mwe ko mbuge oni ngwitikia independent candidates inyabo otombo bara itovuga batithurwa lakini ye can depend also na individual person no to my brother with all due respect ito arangagie no muno ntige gutonyera mantu muno lakini mbugi atiri independent candidate na chance ya gushinda lakini ya Meru baga gutegera mwerekeo jwaku uri uturago rungi uri candidate kuma na unyuma monkari uri thaiji kwa utote na chance ende umaanisha hata mwelekeo umaanisha hata ukiwa mwelekeo kila gatuma mbugo my brother with all due respect mheshimiwa wacho na ambiriti bwega muno tutambiritie nwe ende ambiriti ari campaign manager siasa ikiambiria ari campaign manager mbijewe mwenda na ito atura no na ambira ora bagwita ngugi jambira mutano cia ndarugire atiri ampambiri nyeni guchwachia kwa ndronere no tuchwire muntu kura na kuona kwa nyeni anchwe nkathithia ate ngasiona ndamwira wishi wero tutonye kiwanja urio kona uria Mumiru akathura ano amuritire ngugi na twarikani urio athurwa akeja anchwe maoni jara ndina jo munenkerete na jongugi na wambira ndamucinda nkamuthikira muno ntwe na maono tega ate na maono andetere maono je twite na jongugi endelea mzuri achoka maueta kiamenegia PNU akara kiamenegia PNU akaraku ore twathugania bakugwatana buru na governor Munya muntu a pull out auga ambira bakugwatana na bamithika ujo karinde ya mheshimiwa bakarande auga arenda gite kia South Imenti RMP na kia makiriko kia Jubilee na kira uniform na ringwa bicha achoka togana de keke Mithika dendo tigana ge senator agwita kia South Imenti member of parliament minus one problem toga gwembuga kwi mantu arone ja mega ja kwa MP antu kwa senator na twa muishwera no to my brother itukara kiara na iriano lakini kwethiria mumia bikai auga guchoka kaire mbio gitine ge senator na ndio independent candidate antu no bende kumenya consistency uri mwerekeo na musimamo jokaria atia na ingwetikira ndi atia makaire kana chinche kana twira kumira njirene dia njogere jiji gagwa ndamwira untamwira na ndiro ndamwira ndimwira mwego jakwa mutoka ndipo takiwe na stand kwa siasa it is very clear na kuwa bwana ndambiri ndi campaign manager that is good ndamiki mwandambije wa very popular in Meru to chimikira ndo ndiko mwanadhirire that is for sure la ya tomba kinyakula makuru na nyakuna ngirije number 2 ndeta kemena PNU ndamiki munya very popular in Imenti inda ndegire munya Imenti for information indegire munya Imenti attack Imenti karere nyandu kwemwe kuma inga let us be sincere yes I'm telling you gisiasa hata wale gisiasa ndio kwa manzi yangu nda kiangavana Imenti South Karune ya igoki ndacho kana mumikia Karune neto kaenda muthenjera ndehwa kina mutholozi kanto Imenti na ilo ngavana very popular for your information kenomenya unto kandi muchetho kunja katukia congratulations na number 2 ndachoka ndomagena ya PNU nontu ikiejiriwe nontu michujwe ro ni ndikithithwa ondi ndamenyire muntu ngwita mukamanya athura kemeneke undiem akweja kunda amenya ti muntu wa kona andamenya muntu nani ngari ngochenga ndeke ndebe nontu nda vision ya Meru ndomagemeneke angona ndo wata bwega utikale menga ndomagemeneke PNU kena siseta natoka nanda na Mithika wata Jubilee ndamuna ndi ningo vision nawe Jubilee leo ngicho akambia nini ndo inande mtu mume toka omba weta Jubilee bana mweti wetre ore urendete kia South Imenti nandi that was just a proposal ya siasa proposal ni ya siasa ya kuga nandi mheshimiwa Kadendo
tondu itukuona jaka I remember very well. Yes. Tukwira wawire no kwenda itikia South Menti wejira no karete kiu na mwandiki wetu nteto umwe wa kwojiana uwa urenda kuromba itikia South Menti. Yes. Ntemyana hata wakarere ingi. Kwa kitika MP niki kitika ne muno nyango ya senator. Nondo no kuna senator ba kumaitene yao. Bia senator baba sitting nandi. Baka chwa kuromba itikia MP. So kiasi. Ko kitika senator, kitika MP nyapo akindi spice zaka kitika nini? Nyanti mete kama ku. Yes. So what I'm saying is that the political stance na kushare ni siasa ni take a lot of things. Nigeze mo kuna Mithika ibetre nyoba cha ni gikari kyao. Nigeze mo kuna Kalonzo baka ndete baka isra kwa na Raila kenda bona ina mtu akaida akafiti. Huyu isi sasa mwira ati kanari twira ati kulingana nawe itikia senate kyo kinini kurukia kia MP. Mbuga mbere achokia kiu. Kari kirogono no tunande aria tuli thaiji arenda agwitikiria na ugita na kwanda gitikia South Menti MP. Tigari ambe ari kuromba tu. No Mbere achokia mheshimiwa atire. Ari ankwenda athikia kana ndumbo chokia. Okay. Nandi tithina kuga kuchara ni siasa. Na uje ni siasa ngona mimi bamenya kuibanga siasa mapema yintu kina maana muno. Na is not a crime kuga gitikira kuna kuromba ndo kikatiba. Is my right. Kuwa ngona kuromba gitikina. Ku ndekwenda my opponents batumira iwe weapon ya kuambia kurana ni siasa. Tondu ingona gitikira seneta ndo gitikira seneta nabo. Nengutika iwe ni motive yao kundi takiri gitikira seneta. Ndo bukan ndo opponents bono kivo. Meru katikira hapa kwaria, katikira ari njija kwaria, ija kana ndi atari muno kiwe au kira ndo ndine gazeteta. Batu batakuriterera au gamba kunekere mbecho orumura alafu utemba za Mithika ari akitho kumeza nenkira nyaji ngima na uke. Nambire ndo kunengera mbecho ngana ondi mithando bagiwa manzu ya mbecha au gendera kunengera mbecho ngana kenda ukinyukira. Na nyorongo kwenda kuja TV na ukanda nekera ndo mbecha ngana kinyukira au ke. Una stand alone na ndonga mitha na my own resources. Na utemba tungura mabecha kulinga siasa. Na kinya gavana nda ndio campaign no nyo ngo tembe cyane kinya chiringi mwe aone tu vivre clear. Can I interject? Yes. Mkoire wambe withdraw statement wambe ugoke uga batwe to akorita no nto ja unita ka ko ndari jubili andi wanjijia ka kila issue metoka wote interview mheshimiwa agitikia Martin wo kuto interview andi wako yako umbita nandi mheshimiwa agitikia senator na KMP kulingana na kalendo aru ati agitikia senate kyo kinini kurukia KMP. Ndi wondenda kwira akuruba na simadine ne muno riatura ya TV ne riatua nafasi itu nginja wananchi na kweria tukabaritana na maundu na tuka honest na tukareka kwetha chemante mamusa no nto opportunities ibeira na nto aba twailitiba bengi muno na leo ntongwenda kuo kando na bakendo trivialize debate no ntumbere yoke anuntikirira ngule ground ya kwa ya why candidate wa independent agetha keke barua kigumu kuringirwa kura imbelesere na inya muno kueleza issues cia iriketha cia structure kuthithia agreement na muntu umwe na wananchi ntiuere ati bwiri kuringirwa kura kabisa. I was very clear. Ntu atiringirwa kulia ntuire na ko offend sheria kana kikatiba. Kambelesere why kuketha kuri na inya muno na ayakaritangwe nkuruki ya muntu ura wina political party. Bombure lakini insinuation kulingana na waria rura na kadendo kwaria ya kan condemn independent candidates which I didn't. Na mteya ni example kinyana member of parliament kana MCA no ntu isisi kwithira umenyekene we member of parliament kana ore MCA no ntu area is very small. Bean example na tekia gavana na tekia senator na tekia president no ntu area ra ukava ni ningi na rake amakina structures ya yo we already wina system ura ya kuritira ngwe yo ntu tu for example Jubilee otire kinyage tuo kemwende ne county ya Meru ituo 998 tote kurikuruti a member 20 ireke the agency ya Mithika ya kumudhidiria mobilization na kumobilize la kiama otire kiama otire tuo kemwe tutire atu na agents tuwe kwa there for example kuringithia kura anto bana times 3000 times 900 ni wanto anto ngirinya
baba karungamira kinyoke otarake kubarira nya allowance yake kuronganira kuringanira kura turanira ntuko uwe mwake ni nyangiri nya turi hariria anto ngiri nya kinana siringi ngiri yere turi manto milioni nyanya tempese inkaira bokwandira kuusia maunto na danke anda ko ya comparison gitumaira kiama iro kuonia yonto muntu rokarungamira president Kenyatta na mwankan ground akeda ndungamirite hangamira ngabana kwa so how do we across bond we can share costs and it can be very easy and cheap non to bwambi kwa system wirelio muntu o independent arungami wengwa oituo obra bionde bie 999 98 akaandika muntu we aiwe na lai wenga kevia ke moto yombo nunkuwa uketha kuinya tambure muntu ateuma kuringura kura so rangu itu serious ni that owe mutongerio kwenda kinya samwe na no buri kutikira chira muntu ogere na wa put into the right context utekwerio change meaning yora muntu etheria ata awire now ka tume au kuri mantu ya kwariria mantu ya itikia seneta kwade ururi kwade kinene kana kinini ya ruwa itikia MP kyo kinene nkorokia ke seneta so odi nambere naria umbelesha arenda anse kwa in what context na context very important kumelewa kiomba kwanza kiuria wokendo urwetikia urenda unene na njire iriku nadi Martin turagia manto ya contest ya MP na senator yeah don't jiji après that issue yes about that issue you know kitikia MP kina resources nandi iko wambeja ni constitution iko mbeja kwa CDF kina mtu mmoja kutangulia kitikia senator so far kitina ini resources ziko ngana wakili kitikia senator don't is about the decision iko damunga ku protect in the account ngavana no ina resources cha kwenda kutangulia ungwendo sokia kiuria kuna mbeleze context ila kwa mpanza ni yote senator nguyo iko oversight iko oversight mbeja ya county kile county government ntikumenya alangu kirogera kwenda kuchokia injiji umburije manja MP na senator omba kudwa senator bachoka kuromba gitikia kya MP tonde be kumya kina sindie bageta kona mbeja kuleno kadendo atenda kujua gitikia kya senator kinata kona kujua mbeja kuleke ndali president wa Meru kile mbunge ya senate na ku make sure in the cha county ya Meru kile national government chi protected iko na katiba and that should be very clear. Okay. Now from the one go from the onset, you know yari vision yakwa. Okay. Kenda Mithika wachoki kile kiu no tukiumanirie na uni na inkuigwa Mithika kuga manto jege context na ari right in what you say. No ntoni nkiaria manto ja my brother kadendo gwita gitena kiu kia MP achoka kiumeja kikinandike senate at the moment nteko arairia manto jo nene bwagite kano nini inyethero tigitige kinene na kinini nkwaragia manto jegie kujukia musimamo bwa kwira Meru ndenda bondhure imusimamo nkwaraire no ntondiuga Ameru iba kwenda kumenya musimamo jo mtu na muntu akagwata muriko ethera najuikagia muthia no nto bwa mbere gwikia muntu ngigogwa na thuru ari ngavana ko tigiti ukwenda Mumeru aigwa no kwenda kwa senator imbia tuma utigana no jura ethaia imwe to receive kana agwikio promise somewhere aya ningi okuma kia mene giki na weta wo gorenda gitiki ingi different imbie ko motivate go ugo wishiwa imbio kwenda na ndiki wikio kwara area nte kwara area mantu jo nene bo gitiki MP kana bo senate na choke mbugi Afrika na Mithika choke kioria utegete kinene nkurukia kingi na inya tukenda utegere itibiri mantu ja resources senator no muntu uria wina maana muno no ntombie yuchie county inyethera tuwo gutumira chietumirwa governor na bara bangi bakunenkerwa mbeca inya MP no to devolution to imetaga in the whole context senate mo kuga mantu ja kukurukia sheria na kumenyera mantu ja county ingwete kiaria ukuthura we nthumba yantu kira kina bata tewethero igwo gutumira mbeca inyore ogutagerwa ora mbeca igutumirwa na akera mwana inchi ethera ichutumirwa bwega na komba kujukia context ire raja ante gorone agata no Nairobi ke legislation yaka inform senate ituburi go change yo now no ntonda ataka county ya ko rambe si gutumirwa either jumbe kana governor
igukwithira kwina thina nene tugarure ni sheria cia county mantu jete uju na uju na uju. Ko my brother, you are wrong kuga ati no ntu MP na nenkeri mbia cio tumira no emo nene kiri senator no to senator tembia nenkeri ambia cia MP kuelewa context ya Mithika Linturi. I can only infer vura kwenda kuria no ntu tumi kathendo na rira kuatikia senator, and I think my brother Vernacular as aumerio mipute boya no ntu twinde whether senator or MP or member of National Assembly on the members of parliament because that's on the parliament na si on the by na function na function sio si on the nira visa legislation is a oversight no kuiwa na representation non to chambungi cho na liyongwe ya muyumbe wende na aspect nye CDF embese yawira at that yongwa iri conflict netura ikruera mnononto wena ngo oversight utombo si oversight witu maira bese wengwa ne kionto wana na mbese asikirwa ni siete either ki county kana executive within the national government. So kadendo ndo mwira and I agree with Vernacular itete kira wina kyo kana ina ni whether position ya service irona nkerie mwananchi uka live to the spirit a service yetekeu no ritire mwananchi bura bwiri no maintain yona ya na heshima ria ubishira wei no ntu public trust getekira public trust na kenda uria na heshima kirimbi weka o antu heshima ria baraba kuthurite no ntu ba ukwa that opportunity na ndenda kumwira kana umwira manya ria twarira chama ntune ya yontwe wana Vernacular kwa consistency kikuringirwa kura na wananchi bakwailia parameters kana mwananchi na nyawe kwenda correct Vernacular yaranguwa kukachindanwa na unene ntekwarairia ite muntu ari umunene nontu nanori na mwiri ntekwera muntu umunene nontu ainetekinene nontu itekira kaptukoba ithwa wananchi for a period of time ubaritira ngwe muhanga ba satisfied bakurinura contract birango arira jamantu ya unene ni unene bwa biama kana structure ila utumiracho for mobilizing voters baumira so te muntu individual kurira cionde ya ingression nomination no kuona anto ina marito amanene muniba withitwe na utie muntu munene nkurukiwa munanchi wananchi ibo hanene betu na ibo batuandikite na tu subject ki wananchi so utiete onene buke yako na onene ndo bichi kanambi lakini kwenda kuelewa kumomonto ya mobilization ya uchwakura ukiaguthe na big political party you are better off ke muntu arungambi wengwa kenda kuithia muchemanyo thai ine we atumo karunga mathai bukiria thimo ruire rwarera nke aruyu bingire muntu kwa urawi nao okiama ya kwa winao uwo kuchwa kwenda kubanga murja mu independent ukathwani na inya muno yora nkenda wita today wondi fulani kana location fulani non today national government structure ankaringira chibo nao kana sabchibo nao kana ndio kana onge so mechanism na system we create utomba kwa together tochera na level nemwe non tunde established structure. That is what ibon kwela zaki kwele. Okay. Na lazima wewe nawe we muntu very popular we na inya sana no kuwa na energetic. Okay. Wana that system. Ndiambia Mithika ati mujogeria nonto Mithika rani contest yeu nonto bokiama. Nonto kiama kina structure thirikari. Na yike thuma Mithika ndamubire very fast. Nonto ni muzazo mume bring together aspirant by independent candidate there are so many. Kenya batu dia our own structure ya kuomba kuita kile michemani yetu through candidate wa Environs na by MCA na by MP. Na tukathia force ene mono within a week. Kijatu ya kuwathania ya kumake sure ule Mithika kuna system ya kiama. Mbone ule kijabo kiama kiama mtu nyako kina structure ya muntu mume by every constituency.
antu kenda na MC umwe for everyone kulingana kiama na system ule unda formula ya independent ina MC yo batano kana kenda for example jabo ketawe general as audimenti ina MC kenda ba independent candidate structure to form nandi it will be more stronger than even strong structure ya Jubilee kana chap but ate bwana Mwiti na kwetu ikate we nwenkake na kethro oro kethro aromerete kura chiawa kethro aromerete kinyesi ngavana cia MPOE na cia president but then wewe na ntobara opingana nabo tuwe onto ombira antu kenda na to ko expect mtura akethro aromerete kura cia ntobara bonde na bonde na bonde kama opingana na what you want to do is to throw it to harmonize but we independent candidate to na harmony to kurwa within ourselves on to ba to kurwa abo to rwa Jubilee na chap Ontoboki nyabo mbikana mheshimiwa. Kutumbikana manya, you know, kathendo ya tuthiana. You know, siasene ote kila tu datu na ki competing interests. Competing interests. So, nteko elabora bomba kwa harmonize siasa cienu uwe ugenda akura ande mo example na kuronga makura sia senator. Kuna mbembi another independent candidate. Kuna ngio independent candidate uju kobia maranya. Na ibo shinda. Na no sina na barende to kimwe. Now you tell me na antobara mtura umoya karomera kura cia kuna cia maranya. Na de mheshimiwa Linturi kwa wali manda ja jogu na ngitojo. Na de ande kwa choka no kere kwa manda jogu na ngitojo. No ndoria tu la formula system ile ya independent. In that meeting can bring those guys together. Ibanteria. Na para ba ngitojo bateji. No kuwa wana jiji. Na ndi ba to from system yetu wala tukuyanwa. Like-minded. No ngitojo. Like-minded. No ndo mwana ngitojo. So era interest ya interest ya self interest ya no what interest ya is to bring the independent candidate together. Just a minute. The independent candidate together kena tumba kuthithia movement ku Mithika akariria. Na iturangirire inone masiri. Na twathia regional balancing. Twathura Mithika James wa Central Igembe alishamani wetu. Twathura kama deputy speaker ali secretary general. Na unda ndi county coordinator. Okay. Ngotekia bwana Martin. Na Kawira Mwangaza wena ndo independent ba mwerete giko. Ndere ogotwetete narua. Inkoriri impito kariria. No ngwetera mantu jeri jatatu. Ingotekia. Okay. Moving on swiftly. Mheshimiwa Rwarene bo kare na tumeketha ni launch campaign cia Jubilee kana kithira ni kawaida cienu siasa cienu but nigo expected kuona kikali kechokanira nonto kura ini kuthirano binini biaringire kura ciaringire cithirano binini na Kawira Mwangaza umambichene so expected kikali kechokanira ringi na ntona reka Kajuju kire muchemani wenu Dauma muzemanyo kitongo. We had a great meeting. Na ngwera ndwa kitongo asante sana. Na munono ndo tulisi oya. Neto mikia wita muchairman yaba mbere ikuendia sera. Sia Jubilee ikuendia candidature. Ya Kreito Murungi ya gavana wa Meru kuendia candidature ya Mithika Linturi. Ari Senator na Uhuru Kenyatta ari president. Nenge yukari kweria kumenya kweli ndene egitongo nonto ndene kirugi onto mukindia na nekyo onto ndari ngiro TV nende rwambije debate na kirugi onto mukindia na nekyo onto mbire na nda confirm nekyo onto ndire mbetere te onto expect te kirugi onto mukindia na ndago mbere ya mutima na TV ne kadhivye muchemanyo kwawe menye kwethera antu ba kitongo buka bainasa no ntaro wite nasi 50% Meru kana ni roto byawe nabyo kana ta ground ikari ikyo ntu twitere the reception was great na ntena doubt in my mind utinasa so akikali utinasa inara na ngukwira bila to kwenda cia ni Mithika kuromba kura na Kreito aingavana na president ari uru na president ari uru na candidate wetu raba ukaikuba Jubilee itubaere kanya na baba kuromba kura ciao na banki kuri women kitekia women rep na inkwenda kura antu bathikirite
gite women rep itutirite akabaro akyo bathurane bongo andu acio ndu aciaka Mithika Linturi atitonyera. But no, just a minute. Na kuwa na comment ya mbele ndiria. Nkwenda ku interject. No, wait. Kadri, mheshimiwa Adri. Yes. So kama nda kuwa ndwa cia ngekuru cia giteke women rep. Right? Nabo mene iteke affirmative action. Kiange kuru ukinyithia level nengi. Okay. Ndwera kirete tena mwankira kina yuo. Right? Ngekuru kana ringi kura ibo kamwa. Aumbief like mukuru polygamous ura withera wina akabaini. Right? Ndwenucia ciabo atitonyera. Okay, so na bawe bon na ngekuru chonde ciawe. Apparently president ewira ati Jubilee neringirwe bameta suit arabo meta suit kuma president governor senator na bonde baringirwe baiba Jubilee. So how come etike women rep nikiotiero anto bangi bateba Jubilee? No mpende kwa ria. 1 minute mbere ochoki kiore kiutu jikethimo WeruTV hello. Hello. Yes. Hello. Hello, habari kuu. Ndongi sana. Karibu sana tuyale nao. Ya kinoti. Onira kwenda kuade. Ara? Kutokuba kinoti. Kwenda kuade. Endelea kinoti. Okay, wako maruka. WeruTV leo. WeruTV leo. Hello. Hello. Yes. Woni bitagwa. Hello. Ito kuibwa. Nade habari. Iko thongi sana tuyale nao. Ore ali hana Gitonga Kamento. Yes, Gitonga karibu sana. Uni orankuwa. Diwa WeruTV. Windi wa Mithika Linturi. Mithika Linturi ne drito are MP bedete bulo ngere a dine parliament. Nangu ira idene ngani. Woni geta wa Gitonga Kamento kuma sisi kwa jilo ndia kamiruro. Kuunga Linturi mukono wa kuwa atemenya kuunga women rep mu mukono. Non to go ndai bawe Kawira nuoke Kajuju nuoke. Woni kuona mundu ana intelligence ajabu ni boto nda apliro nde yu. Enda tire kroba mwekisio. Ende batu to kuunga wana Linturi mkono na tagulu ai senator wetu no to mundu iyo kole lora kwarangi akwaria na usida jiji na usida katendo na konda kwa taboya. Na ora we present for this legislation. So I support Linturi in school. Okay. Na turi saisi antu yana. Ni kwa ya. Okay. Linturi bakuringira. Hello? Okay. Hello? Okay, WeruTV hello. Hello. Okay, tunirika yoka TV yaku. WeruTV hello. Hello, habari kuu. Hiyo ni WeruTV. Karibu sana tuyale nao. Mliare na mtoto Francis Moturi. Karibu sana. Hello? Ito kuibwa, toa maoni yako. Nimo kuambiwa? Hello. Okay, WeruTV hello. Hello. Hello, habari kuu. Karibu sana tuyale nao. Hello? Karibu sana tuyale nao. Turiadia Sara kuma maua. Sara tuniri kayoka TV yaku tafadhali. Hello? Okay. Okay. Kuibwa kwenda kuwa. Ankwenda ku correct Mithika Linturi kidogo. Mheshimiwa rimwe na raia. Nkaigwa rimwe jeka gukurukithia kidogo. No nturi eresa mantu ja gitekire kia woman rep. Ndikuigwa jeka kiarigia na njira itebui kuga jara imantu jaka abatigwa baruire itebiao na woman representative
te women yake representaga na atiringero kura ni ekuru aki na kwe uomba go project no turi ya Meru na turi Kenya itukugeria gukiria utongeria bwe ekuru kana women na kuonania ekuru ibaritaga ngugi imwe cia maana muno na ibaiji utongeria rimwe inya kiringo gimwe ibaiji utongeria nkuru kinya ya batu arume so kwithirwa Kajuju ate ukari muchemani ne kwimanisha ate na ndi anko correct Mithika gugire nonto itukwenda gukiri inya ekuru betu na twikiri inya mashindano jara bena jo ishima andiki mwashindano andiki ari gugire aka ari kwe gugire mantu auga aka tutigire aka mantu jao na nwije woman rep te ekuru aki kana women yetete ku represent inya oni nkaringira woman rep kura na woman rep ndamurigira kuri nyani akandungamira nonto etete athuri ari mwekuru kenda na ari government parliament kwithiro inya kwi sauti ete ntumurume ikureta mantu jara jomba kuonekana imetho jati ja ntumurume nonto kwi mantu tumba kuona turi arume na kwijo women kana ladies batomba kuthithia bomba kuona nkuruki yai kwa utekete ku represent ekuru aki kuga mantu ja atutigire akabarwe iko dimin obishira ya kamheshimiwa na mbuga teguo kuminaga na nkoro lakini mbuge ni ro phrase statement you phrase mantu ya kweria kureta mantu brankumani chimbiye muno na brankwenda uwatani wo ku misinterpret na ndenda imbure eleo pele ya brantu bakuru na akuburi kwa an example na mbaya mbone yomba kukwethera problem yomba kwa problem kwa brankumani cha na nda want to make a very simple explanation nda want to ibasi umundi mu group polygamous ngenange kuruyiri so makuru bele noriko dikeria ni you know da ure nange kuruyiri no polygamous na we nange kuruyiri utokwenda otonyera manto ange kuru ibaso the problem kankuwa basically na muntu elewe so watonyeria mukuru kindwa nange kuru cyawe cyuyiri okay mheshimiwa inkomenya moyo kuru umwe Kajuju ogyo bele noriko so na ndenda batwe batutoke ke manto ne yakurukite manto ya this is an healing process iratu nayo healing process ya tena umenda healing akorari na thina kana kwe na thina ire kono tutije women rep ekuru bara boshinda na Meru ituje bare yo batatu lakini bara urirwe manto jao ibairi urirwe manto ja Kawira Mwangaza na manto ja Florence Kajuju the current sitting woman rep actually the morere ni tonto Kajuju atukari muchemani ni atukari muchemani yone na no jubilee but no na kura tire ganchokire na kenda tutkiterest na tekwenda don't bukeria ku Burundi mountains from Antios na elewe new urandawa muchemanio Kajuju atuka kimuchemanio yes no kakundi wenko tuka ku jubilee tamini ala jubilee members baba tukaye musemanyune mpuru no jubilee tuna candidate ba mheshimiwa maoka maore nwe candidate to jubilee wa kuma Gembe North Dr. Kanywedia lakini bukari central no tubatena haja na kwenda kidhongo akwenda kwenda kura kidhongo right so na dikeria ni na dankwenda kuwa amba tumite nominations na tutuire na Kawira na Kajuju bari candidates beto right but Kawira na chindiro dikeria ba to Kajuju na Kawira bari candidates beto muchujo yuathithirwe na warabukuwa akie kikatiba hirio ukiakuiwa wewe ndi satisfied ni process ya uchaguzi kwina remedy na one of the remedies ira irio kimunturo tatoshe kakiri electoral process ya biama na nakwenda wita kindepene through kwita ari independent candidate then na Kawira na mwire wita ari independent candidate right na non tunara mwire wita ari independent candidate tutomba kuwa non Kawira na independent candidate kai muntu wetu that can't happen temondo tutuire noe kumotene temondo mheshimiwa dikeria ni wewe na tofauti muno no just a minute Kawira atuete nomination process resource nomination process awa wonde democrat ntewetekania nacio na mwananchi no bwiri kuthire wa musi akia mwananchi enda umio na ndebene au wakathete
Sio no kukura mantune yako no ya kari. No kuga bwega. Mantu ya mwananchi kamwe. Kabendo is different. Thank you. No ntukadendo atendera office. Lakini Mithika kile kuri mheshimiwa. Tusinda na nomination. Akira. Au akaruka masaudimenti eta akira barabange. Mheshimiwa. Lakini okay, just a minute. Mheshimiwa kwa Jebwa kama no Martin, mheshimiwa kwa Jebwa kama Martin. Auga Kawira netre through nomination. Na ashindwa auga lakini waigwe matokeo jau no wacha challenge no tukatiba niko mwetekeria arungame ari independent candidate lakini no tumitheka itwije inchamba na inyakira itu murongesa ne totoro yako mu describe augaga imoroi kago kira nande gutwira bari kikali kana Jubilee candidate wao ari candidate wao no tuikiama wa woman rep dene Meru mitheka ugo itwije utekiraga Niki naruo gukira gutwira muri kiama no tukiama kira simama no ntare abo gitana musimama candidate wenu no na no bugo support madini tia mbali na ndo ba kwari muno ari ba kwari muno na no mheshimiwa mya kwari manze unda kira gwita no nomination na ndakira gwita Southern nomination kango kumuna mheshimiwa Mithika uni anari mtu mo ndeje oro Kawira athi no bukandithia ndeje Jubilee kigari githo kigari ndeje indamenyire bageta ba nkomire na bambura gora ba Kawira ko una ni mtu mume kweta kurega dumaza jina umedi kwathiri Kawira kara gitaniro na ndo ba kikari kenda shindwa icho dumaza ndo kwa na umendi au 3 days ko wangu na kuna Mithika nende ngore akuabo ya icho dumazi nao kadri mbere so treat them as rumor okay kadri ndio fikirite otio maboreo just a minute mheshimiwa kadri okay wait a minute kadri that's what I'm saying Mithika kuwa uni andakirire kanda ere sungura mujanja ndamenya uni michujo yepa umbira tuta nabo ne guntagia uni kana menya mwisho kweta kale kwa tate nige mandete independent mapema ninde wa ambita kana independent mapema na ndo baba itire ba tegwa kiri Jubilee bonde Nairobi nda bazo certificate madika ndo tamenya kenda base bora bamburuka kenda no to ya munya ngora dikiri kenda no abatadire bona yes kenda matikire no tikire kwa industria la ila no la kinya restaurants ndo mwisho wa restaurants wewe to chunga ndo mweta Meru na ti Nairobi kuja kuchwa certificate Nairobi kada no ndo ngana no ndio ndo abatadire bonde kenda bona certificate bonde udum domiro okay just a minute excuse me okay order kuri kiuria kio kwenda mheshimiwa nchokeria tori giko yuke mwezi WeruTV leo hello habari kuu karibu sana tuwe nao karibu sana. Ingo kuibwa karibu sana Sara. For example, nika ukinyerwa kila mwezi kadendo ndio na mbokinyeria kuwa manto ya Jubilee na nomination na atoira akawa ate weka one ka anto one ba kuwa ate ka to Kawira kindererwe kwa bato to na umaito twaringere kuga ya Jubilee na nomination ito twaringa twaringere boya na mlentora romba kuruga makira kire kuruba ile ono kwa be ono baile kwanza ne kuruba kwenda utongeria na jeba ne kuruba ile kwenda utongeria wora toke danwa to wekira na nwa to kwa mwira ono ete ndo ringe kwa mama kaunti na wewe mwira we baba kaunti wetu okay Kajuju WeruTV leo hello hello habari kuu Nijaga tunile sauti ya TV yetu tafadhali karibu sana tuele nao oni ndwari ya Murioki kuma Katheri Murioki oni ngonda kuga atiri Mithika Linturi na tige kwa area Meru kwa mbere ta ankuga Mithika Linturi kaba gwatanirite akiraitu nyuma ara Mithika Linturi neraga akiraitu into biria tuchwaga Meru
bireta ntuguremwe ni turikana mera Meru tesinga anko mura jara jombe jara gwe tudikaira 2015 Kreito murunge ugire tariki 14 mweri wa 5 2015 auge ate kwenda gite kya ngavana arenda gite kya senate no ntumanto jombe jaraja kwenda kya thirikari ngene je ngori na ndito kwa kirejirite Meru okay ito kwa kirejirite Meru ngo kare kidongo muchemanyo kuma tla kuaran karaga antu bakura kwa magana datu kenda beta muchemanyo ne kidongo na t-shirt yuto atiga ya kairwa kidongo na yango ndaguga atiri Dintore na atiga kurega mwe kurowe Kajuju ibo baririye njama nonto batwe anto barate bapie ni bamunya to atwire na Kajuju na Kawira be ya mureta Kreito amuchunja njundas bamureta bamujukia bamuikiara bamuikirie na eno gona bareta Ruto kenda kunyanira njunda ziboraga Kawira edwe nondo no atamenya na nde Kawira akojokua no bone jarara video. Okay, thank you. Asante. Aru hapo kunenka na irama na dhatu na t-shirt ni ko yedo dai ile umenya kuri nto kimwenda ritanirwe nkithoma sheria ya kweria kumenya muntu akiaria uma allegation ira muntu athitha cia akana akithithia akura cha kuigiria kira cha where when who so muntu uyu abwirigwa arambe ci kunenkanairwa no kweyana no kuigwa na no unge wonere okay so no kia kuigwa akuwa weno PNU so na PNU baina competition na Jubilee muntu no mume muno me serious propagandist no ntonka ya kwaria uma kinyara nkinyire githongo ntime woni kiwanja kiuyuri mbire nchereri nde ya convoy na moto kindie kwa ndatonya ndatima ntu ba bega ba kiru na batina thina so kwerwa kireito ona ninya na mbicha e ando aba walikuwa umbire kwenda kwa muntu umba kwa anti abombecha nitiye na mbete mbiye ando akithongo betikire muchemunyo bwega muno okay kirambo nda kuwembugire kiri mukuru nto mekwenda kwena inya mwikariru ya agenda no nto yukari mantu ya alliances yamesema ni youru nto mekwenda to amen discuss political parties yeah sure then I will comment that na nyama nto okay jana mbele tukari kato ukithimo izire WeruTV hello WeruTV hello 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 bareko WeruTV hello okay WeruTV hello hello bareko Nenzi yako mkwenda tunierie sauti ya TV yetu tafadhali. Nenzi yako mkwenda Okay. WeruTV hello? WeruTV hello? Hello. Hello, habari kuu. Benjega. Karibu sana tuwe nao. Kurari na Catherine Kidongo. Karibu sana Catherine. O tanto bararo Kidongo no te sita tira edo no tembe tira romanwa. Okay. WeruTV hello? WeruTV hello? WeruTV hello? Hello. Hello, habari kuu. Ya pane njaga buru. Tunire sauti ya TV yetu. Bure ali na sare kuma mwicho ne. Sami tunire sauti ya TV yetu. Ankwenda kuga atere. Oni. Indarage the forum of the electoral kete. Na kwena manto turara ira je mono ja kugwatanira ngwataniro mono. Na gento kira kenete. Ikuonania tukagwatana mono to kadendo akugaga
na gintu kake na bata mono to independent ni ndejete aria itugwatane na tusupportane mauntu jara no oni ama witness na data evidence tana muchione na antu bara bagura kona mbesa odiga manzo jara Jubilee adiga ya Yeriko ja kuia kura in the nomination na non nione tena mbele so na kura Linturi tika na that chance yenjega lakini what we the confidence ile na yo ni antu bongo bakamua na barungame na umabungwa okay no to kwena mauntu jo bakudivia in secret na no to kujajo na no to jona okay so the stand yongwa yanto boringe siasa na siasa njega okawo de muntu otiomba okay oga ndo auga atere ne jire na ndenge stand ya churete no muntu otiomba ko chuambia ring tora ndege ekerandi ambo chuambia ring okay na ndio na ambia ring yewe iwarunga mete stand ye okay thank you asante so Mheshimiwa mbere ya twetakire rare rurungi so that means Jubilee Meru tena candidate wa women rep ne watwera Mheshimiwa thira batina candidate anjo giragi meraria aithira batina candidate no tunani bere thira ka independent candidate bathi bagutha county wanthe kurungamira kura na agents ina uthira Kawira komba meni no Mheshimiwa thira kuna kwenda ndo na kwa Kawira no independent na ne group ina ndiba kurite that means ijaka kuna ufeva okay kana Mheshimiwa amebi kote kwenda kwa admit ibo abwithiri makosa weto chwa Kawira Mwangaza bo mureta kire kiama kia Jubilee na to una chindiro kiri idurano binini I think kuna problem na problem ni da ilio nene ikweria kuelewora kuwa kana kurema either deliberately kana through design no nto ntira wa Jubilee tena candidate no way right Jubilee candidate Mwangaza ai manya it won't even be premature kuwa candidates nyaba Jubilee barabareo is speculation no do you become a candidate of a political party rida why our certificate of nomination so kinyaga ai as we sit here Jubilee candidates bayo utiwe na certificate of nomination Gato dariku. So ntomba okwera kwedra constituency no kana with precision. No ntokore no after nominations kula ntoba file appeals e kana cases political parties for the neleacha even as today boko na court ni kura. So I will be just a minute. Wait a minute. Just a minute. Just a minute bwana Jiji. TV ne bwana Martin. No ntoito dikeri ya Meru bonde. Na Meru ibatweteketie batu no ntitugite itukwenda kubatongeria miario iria tukaria na Mheshimiwa Linturi nugire utukiambiria ni thero iri miario ina mwerekeo jwa mana juria mwana icho kawaida gutuigo tukiaria akaigwe muntu uria no uria arendete kuringira kura indi tukarukaga tweja TV-ine twetawo metwarie rugengi no mpende omenye kwina athikiri batuthikirite na baturaithiritie pamwe ba gusupport Kawira Mwangaza na bangi bago support Florence Kajuju okay na nandire okwethro ri utikwenda kuuga na antu ibaije no urashindire no tutije Kawira Mwangaza inya ujo agutu confirmira no ora mujukire tikiti independent na ndire bwana Linturi okwenda kuethio tije Tharaka Kajuju noe woman rep Jubilee ndire okugo kwena wananchi bakuthura muno no ntu utikwaria uma na wi mutongeria wao na nwije uma nira onda wanda kwira mea wina problem onde na problem yes no ntunda kwira atire warware no urungame wini candidate chap indakwa no ringi mbicha wina nomination certificate kweli ama urongo no thank congratulate Mheshimiwa lakini utenio so ne bya toma Kajuju ata certificate na no chindire idurano binini ndikiria ndakwira cases si file yo to kuzo muno utekome outcome medeka nta pingi constituency ne gavana ndo kupinga kwa gavana ata pingi lakini utiwe na certificate ibunkuwa au tankuwa interim results ila sia ni iteono ndangu ime atenda file returns
lakini ndau aruare confirmed candidates by way of kwetha muntu nana ke nomination certificate Jubilee utie wewe nio position kogwa nende wonbe Ameru nganya wewe certificate no tie sio na Mheshimiwa, I think you're contradicting yourself. No ntubombere no just a minute no ntubombere watwira ati gitikio governor oro kwenda gitikio governor ni Kiraito Murungi nawe wo kwenda ke senator na nibobo witite kuwa ukithongo na we campaign ya Kenya president. What about the women na babu tena certificate ni president ya na certificate just a minute na rana kero na kero oh very good and unwe candidate tukomenya bangi batena tio kinyawe inya ontenio. Thank you very much. Okay, enough said. So kire owe bwana Gigi, yes, sir. The other day no were at Governor Munya no support whereas kuna governor wa maendeleo chapchap. I think only weta kinyako try na sheria cheki ideologies ibweka take you murume anjo kikirio tendo ile oka then ya te ogwe ndiko ntumba kandi ibwekire ko kenya bwa muno na this is the thing is on public interest oni indetre mushemanio jo governor na bumbe kanya njo kikirio yakondekie na mpo please no time na chichi kuthira ndene Meru na ndene county ingi 46 cia Kenya ote county tina governor ukarinthi inya urigitene na urubishine kinya kabogo uri urashindirwe na aria Kiambu no engava no Kiambu mwonka ntariki inyanya cia mweri jwenana na oni mantu jana ndwaga na jo imbiraga antu ponde babia mabionde nyage yako ke maendeleo chap muntu wonde we no bishi Meru kana Nairobi arethero i minister wa county arethero i chief officer arethero i governor arethero i MCA kana senator jauni kwenda gitege senator lakini ntiomba kugini senator na runo Kiraito Murungi no senator Meru mongantari kinyanya na uni ndaririe mushemanio no ntu kinya president wetu Uhuru Kenyatta netaga erire cia code kana cia ODM neta meshemanio no ukeja kuthura mushemanio jura kwaririjwa maendeleo inya antu ba ODM ibejaga na ibaeja gwa kanya na bakaria so long as bateko muruma kana bamwagire heshima no ntu president yo Kenya no mwaki na for example nyana Meru ko sherehe ciethero irio na itona rinya kwage andwa sometimes back jamhuri no tutije ko sherehe irio ithithagwa ingavana wenka no tututiro twena ngavana bairi Meru ngavana imunya na indeetera mushemeno na jomunya no ke enda go play nya clip weu oni ndaugire munya ituje ngogiri aritete ndaugire munya inchamba no ndene Kenya yonde gote muntu ongi ugita na kwenda kwa president 2022 Kenya yonde torauga i deputy president ugite ari wenka na governor Peter Gatira munya no ugita na kwenda kwa president 2022 na ndauga euri kwa Isaac Ruto na wira na kwenda tiga kwa president nda Isaac Ruto ntaigweja na nyethera no ugitinya winchamba ndauga kwa munya na geretie muno kwithirwa ngo chamba bakwithirwa na maono ja kugana wa president 2022 na ndamwira governor o chamba bo ibwendekanaga kiri atongeria so kuringana na cio ndaririe ntekwenda wikira nteto kanywe na gakwa okay ndaririe mantoja munya the governor of Meru County uteno ndaria mantoja munya the candidate for governor 2017 okay fair na ndaugire ngogitia wire itete na mantoja mega okay fair enough bwana Gigi na munya akeja kutia okay fair enough bwana Gigi ina importance ya Meru inyamunya ageta for example na agwa governor togeta ko launch dispensary kana ko launch school kirasike ECD kirasike utege PNU kirasike wiki ya Meru na inya Mithika Linturi na akie kuja mushemanio ne jo okay ari mutongerio Meru okay. na ewe kanya na togwata ende te onekana mushemanio ne erwanga na arambiririo support munya na aratiganira Kiraito to eni governor eshima yari yawe okay governor bara bakwenda ite bashindane no lakini baije inya una Mithika okay no mwaka tunengeza eshima Kiraito okay sawa tunaweza ndita makandra kinyanya okire owerengi oria the other day ni twari na Mithika Linturi wa orengi na rauga ati maendeleo chap ni twa matunini na the other day secretary general wa kiama kia Jubilee Meru na wira ati kiama kia maendeleo chap ni kiama kia president ni kiama kia Jubilee na ni borone kire kama ni kiama kia Jubilee no ntona aretere kiama ne kiu na ekironko bia na bamwitikire gwithirwa niwe ogethwa ri president ibwa kama no mpende kuga Mithika Linturi no tuibiyure biri imanto yeri ogweta itwari no aja uju amba thumbia kiama gieto au chafu
ti chap chap na ndamwira withdraw statement yeu na arega ku withdraw na ndamwira uri mutongeria mantu jara kwaria ijatageri ni antu bonda na school ichi ingi ko inyana ibonere urenda thumbirwe Mithika uno thirie makosa and I still and no kwenda apology kuma kiugo no turia tongeria very fast turia tongeri tuguri kurungamira mantu jara tukwaria mbere yantu ana naru abatinda Sunday school na tukabera bategerengerekano injega no manga twengerekano injega Mithika Linturi kiama kia maendeleo chap chap te kiama kinini nonto ituje Kenya kwina biama bibingi te beyond the president Uhuru arorerie bagwatanire nabio arorerie biama biria akuona bi na inya bagwatanire nabio todithie pre-election arrangement na to form thirikari turia mwe twashinda na nonto baba ibaretaga bakiugaga kiama kia maendeleo ikiama kia upinzani na ndi president yegoro na ararungamire na erantu TV ne mothe bategete kiama kia maendeleo chap chap turi nakio na turi na governor Mutua na tukugwatanira tugaita ngugi turi amwe na kiama kia maendeleo chap chap tikiama kinini nonto kina representation in all 47 counties kwena candidates in each of the 47 counties in all the wards over 1,400 wards in Kenya. Thank you. No to time. Ungo kina mano antegwaria na njijina na twira tiri maendeleo chap chap ino ndo ikiama kia Jubilee ikiama kia wadana ikiama kia president na ngavana wenu ne kile mwiria nugo support kile mwiria ikiama kia chap chap ingo support kile mwiria yes lakini one thing I must say ukamu kampenera dikera mwiria yuko oria biuri okorekia koria na ino njoke biuria let me say this na mbere ya Meru bantagete na ntekuminche metho oni ndonga magankauga ndeungamite na kiama kia maendeleo chap chap senator na twina muntu weta wakile mwiria na ingwetiki muntu mwega na muntu wa integrity lakini mbwiri mbere ya Meru mbere ni ndongamite nthime ni bwigwethera ing'ani te mantu ja kiama na Mithika Linturi nwe arungama na twire atiri ninde senator wa Jubilee kiama gitu na kio kiri na muntu ugwetwa Kiraito Murungi na kuringana no muntu omwega na muntu uri ongi no wina kiama kingi ya PNU atwire the same indi nkera Meru one thing atubwiri kubomanyithia antu bara twejeni na bona itubetekie indi utigire mumiru kanyaga kuthura muntu uri akwenda no ntubiama bia Kenya ibire metwe kuthingata policies iria basetete bartureta kiama ki mwaka juju Mithika mberiria kanu acokeja na TNA na ndi tujwe na Jubilee 2022 ntija keja giku na ndu anjije ena thina no mandono ya so mheshimiwa mbere ya obachokire ndendo kuria tirino ntu the other day no were ati biama bibi ni biama maendeleo chap chap maybe biama bibi ni bia opposition kana kwithwa kiama kitiki Jubilee ikiama kiregani so okam president augetikiria kiama kama nelo chap chap dikiria nkwe na apologize siasa in dynamic siasa in dynamic ya tora biama bionde kenga tuthithia one mass movement kiama kia Jubilee tuunganirie Kenya hamwe it was wise to do that dynamic siasa ni change it na nasa yeya na Jubilee ya so ke political arithmetic ile chomba kuona nia kenda kuona kura sie kamba probably ni na wipe nao na Kalonzo tuimiri kwa kuenta kamba through chap chap na kuona kura inkai nao na kuona kura inkai na reku nao kuita no this time tugenda PNDR kuita ontugonge anto aba onde ba support kia bana balusite tikitira cia mabia penda kwa kiona bia mabingi so it was wise kuthithia mantu yo at that particular time but even as at we stand today nkwenda kwira antu ba Meru bamenye inde ndungamite nkauwa ao methene na kungi ati kiama kia PNU ni kia alliance ya NASA ikia alliance ya ODM na kia PNU kia alliance ya ODM but ibo support the president utio president ibo support no ntibo babangaira mantu ya ODM utuko na NASA ira yonde guri bakithithia no ntukithira gutira evidence madini tobora president yaita kire NDC ya PNU listening kuthikire tio kia rachote tio kuwa just a minute mheshimiwa okay na Mbetarian prove state ya kuwa tenda uwa and then kwenda demonstrate why have seen that chap chap nileterwe goro
kiama kia vision nteme ya Freedom. kanu na others ibire turoro delegates conferences yo na siendo siuru kia PNU inakirari yoro kendo siuru high presidential candidate ababanga kubwiri NDC that business babanga president yateta nda murume na tenyo noro mindia nda kuri goro irio bia mabire ndosa president na nekio onto aramu bire for one party to another another ure bakiwata naira PNU igoro inairare bagoto kiama kia PNU to support candidature ya Uhuru Kenyatta ai president na ito mu support na ito mu campaign just a minute mheshimiwa PNU bakia kubwithia NDC yo president yateta they went kinya wen kona otukwata rangu kura mea I cannot tell the future ndakura mantu ya rare na ratu tuire kwareneria na igoro ile kurari president kuthiuruka na kwa endorsed ikwa kurukire na PNU itathithirie conference yo ekwendusha Uhuru where Martin, NASA no, let me talk now. Martin is very unfortunate. It's very unfortunate. Mheshimiwa Mithika Linturi kwa manduja kia magia PNU ki NASA. Unto kama PNU nande. Unto independent. Lakini tutuna evidence nontu ngama na munyeta akiukaga na usabu. Eleza ni onto batari na yoyo. No ngoja. Nguwanya wakanya wadia na usabu Uhuru Kenyatta. Na gute evidence kwa kia magia PNU iko support NASA. No tutuna evidence kwa na ikethima ukona tukiwa Meru nandi thina atu ino ine Meru ni Mithika na Greito kwira kwa ile president that Meru ni Jubilee na ituije categorically that as you speak Meru is independent kuna timu ya NASA kwa nyingi muno na kuna timu ya Jubilee nyingi muno itaza 50-50 wakataka ndo kwa Meru ya kawo 50-50 na issue kuna Mithika gari yaja no ndo bwa interest chao cha kikali cha kwenda kuna president ya Meru Jubilee whereas we know Meru party mwana ere munya umete ya tikana gembe ina NASA akwe 40-50%. Na ito tiyo kwa rongo ito na ngoma. Okay. Na ndi katoka ndatothiria na tukithiria ndenda tuweta mantu ya opinion polls ni cha bwithite mheshimiwa congratulations no tongeretie but the other side yeah gairo no rongo Ote kanasio? I don't agree with them. Why? Yes. So you know, opinion polls ya thithirwe ite are objective. No nto na basis ya kwa ekuleana na nationimbi. Kati ya thithirwe ambitho atwira ngabana fulani aina percent yana kura sharingwa ngabana babonde bana. So kinya 49% ira batwira ire munya is a lie. Lakini yera yekuwa hiki it's a lie. It's a lie. So maybe they don't know how to ndena kana chichi. Of course, the Keriani, what it means, langwa is a lie kifigasira sema kwa the idea nde kana siri of exaggerated. Iyo context kwa ni urongo. No kuibwa na kango ndo kwira kire ntukwira munya na timu yawe yari Safari Park. Nereo ambitho etire kibo na ba miti na ba kumana private room kenda baumba kurea kuandikwa kwa opinion poll can prove that so yeah that one I can na a info track ne to andikirite kinya ba tu barwa bagenda to banekera mbecha 2 million shillings kenda bathi opinion poll bandika we refuse whether provable anto kuane na ntu amando ntumbo prove ngwere who challenges can prove the barwa na ndenyo opinion pool iba tumirire iba buri kwandika I have them okay but different no mbugia tuke point hiyo na sio desi agare the same time okay wogo inkuona te debate ne nyingi tutebwiri kwariria mantu ja muntu ateaja I defend no tatithore na right of reply wende me yakwa ndani wa aure ambrief okay no si lakini ukumwe point kwa ugenje kwa tukuthiria unfortunately all zile itare correct si akuitare correct na shia governorship itare correct okay ni bwawa na kile SMS mwari wa Embu uliza Linturi kama kikali wako na manifesto ama ni kupigana na munya ni Eric Karunge nikiwa Mekinduri wengine wakawa sisi hatujui chama tunajua mtu binafsi Kawira tosha Queen ni Uingereza si Kenya ni Muthaura wengine wakawa tell Mithika akubali yaishe Kajuju one baba Junior Makutano wengine wakawa ni bwega no ntubwa tongoria beto bere
mbere Mithika atiri okwaria bwega nonto utaruma governor nonto tika okwenda governor Kajuju noe ka Mithika bamurwaga Murungu amutetherie ni Andrew Kaimba aroka bro yana Kajuju wengine wakawa mwambie Kawira Okay, wengine wa WeruTV mimi naitwa Somi kutoka Meru nasema kikali kiishe kabisa Linturi afai na Kiraito walimaliza mama yetu Kawira kikali home Linturi one muulize mbona walimubetray Mwangaza. By the way, kama betray Kawira Mwangaza. Which could be true. Ari angukura meaba bonde menya antu bapie ni bonde non twakwenda kuona ni sympathy na mantu yateo ibo bare by round in saka muzigeri wa WeruTV ndibwega sana tubakwithira ugatanite na watu tukinyambuthia jwa mubango jwa kithurano 2017 kakwa sekondi zire uthirie kambire antu ba Meru ratukwenda ranku baromba kibo tuthithie kampeni cia amani itina irumi cia kugeria gwatithania Meru tukimenya Meru ikarimini imwe itarakura mbere kura itarakurira na itarakura karingwa ko tutukwenda antu akwathorana anti bathingirwe kura na campaign yo bathimo kungana sere ira bainacio na ability yao ekundeliver kiri maon tu yara Ameru benda bakuthithira not on the basis ina muntu umite nontu kiute kyo kyatutethia nani mbere Ameru ibwega sana nontu nikura kunde mbetite ibonjukia bwega na bakandikira bwega na bakambira kira bakwenda ni utongeria bwega ko ingucokeria Ameru nkatho kunde na areburi na kinyabara ntiromba gukinyira nontu nini mbitikagia na gwita gukinyira antu ugwe wengwa kibinafsi barabo mbonete TV ne jarabu ntegerete nandi na baraba mbike gwikinya radio ne ninko boromba bondombere Murungu na bondure na inko boromba kura nontu itukweja gontu mwanya ko inyambere mbija na ariori ningo kuromba kura na nkera Ameru betikirie muntu athure muntu uri akwenda nontu Biblia etwiraga kura niyo yathuranaga nchamba ijiri ko uyo atwathurano ikura na tukamenanira kura ibwega Ameru inene mbira Ameru baringe campaign ya amani nya batwi aspirants turinge campaign ya amani na mbira Ameru ni kathendo ndo minde independent candidate na rwano rakwa ni mugumo na bandi bile kura senator na turinge campaign ya agenda na hizo na campaign cha kandi cha ngurametha tuira Ameru bito kabathiria turinge tukuringa itina maana na ibwega Murungu atharimia Ameru ilibwega sana mupira unotuma kwithira wendene ya mubango jwa kithurano 2017 mantu ya karika kindene ya WeruTV rumuri rwa Meru onbe twa Martin wechunge katutimane Jumapili wengi kiri mubango jongijo mwangi nkoroki na ukumenya ati ithurano binini bikuthira na thaa indi campaign ene ya kasi ambiria officially tweterete kuona mwangi yo yakana nkoroki mwangi yo kisiasa nibwega sana tubugithira gwatanite na tutimane Jumapili wengi na royoro kire tugetho tuyaona makena wa materi kiri mubango jwa kogokya rara boya Kithurano 2017 siasa imwekwe mwe omena ndene